we are the recent Adia Honorable Muntaka Mohammed Mubarak on MP for Interior or sorry MP Asonwasia MP no Minister for Interior. More on Facebook no or say 2025 recruitment into the internal security services and quotation in it, and is put from the Ministry of the Interior or say the recruitment exercise is a significant step towards creating jobs and opportunities for our young people and serve the country. As my honorable Muntaka kaini, the recruitment exercise is a significant step. And I'm more about to so bema mabunu and bibiaye no masumo mine. The recruitment exercise is a significant step towards creating jobs and opportunities for our young people and serve the country. As my honorable Kani, Minister Sabako Omuba no muko. Sa no muka sa samuyo. Abusuati. You don't recruit to the military or police service and call them job creation. Yen kan okwanche ho NDC aba oko MPP aba no oko omunya ba ya creative jobs no nan yen kan mo ntia sese so wo fa nipa o police wo fa nipa e wo the military on creative jobs o. This is what they come to tell us, their creative jobs. Who recruit you into the military or into the police service are on creative jobs. What is job creation? Obvious factory afani pana. Obia do force abaye fu ya fani pana. Ya building industry bi. Ya institute company bi afani pana. When you recruit into the police service, when we recruit into the military, this is not job creation. Abayin mum ne kadia ton ho so say ma creative jobs. What creative jobs be as my friend power police. Uni minimum ye no hu o ma kan wi a kyen na ye de because e be ye fa wo babi ana wo party na wo so e na o ka asanti but transe na dwene ho say aban e fa nipa so wa fa nipa police ana so afa nipa e wo the army a no abeka kire wo say wa fa nipa wa bi adwuma wo fa nipa police e ya adwuma bi dwene abusu adwene ho ba when na ani Muntaka nkwa na ekon sabi wono na wo habam na me twa adwene sesus eni because all the political parties this especially these two since 93 we have created jobs sa dwuma na omuka no me sesanka ewo ho a ana mambi sa dwuma na omafa Ghana for agumu no adwuma na ewoi. But how can we say we are recruiting into the military and we call that job creation? Adwuma we ohoda do say ye fa nipa o police mo no e ohoda da ye fa adwuma ewo so ye fa nipa agu soja mo no e ohoda da ye fa nipa agu fire service e ohoda da MPP na wo so NDC na wo so ye be fa o mo dada entinya wo enna wa ma nipa ba wana wa onya wo aban no wa create job wo on create jobs biawo. Etisa muti omamu na oman na etre na bia kronu ura I say ya hihye oman ni ya mane oman na etre ahoho abegu kronu ba abekum na nya ahoho na abegu kromafo na ewu bebre enti ano ne de se omuka mu ba wu bebre oman ne betre wo abra anya ahoho bia na aba enti mu obi nkotan mfan sano safo se oman na tre na enam nyema pa ba ya maye ntene no amani pa abegu kromu wunya hwe sa ban fa nipa gu policeman won creative jobs statutory jobs e ho dada anya sa ban na oteso na create e ho dada even the opposition no na teso a anke be fa nipa gu police last time me catch no omo say omo be fa enipa 12,000 spreading it in the
year 3 years 4 years nipa aban be form agu the military no no ye ha say omo ye 12,000 3 years 4 years sa 3 years 4 years ye omo de be fa 12,000 e betimi adu ba bi na bia nya NDC net so na MPP net so ba be fa wo mo enti eye jobs MPP ne kreti hana say jobs NDC ne kreti ye NDC fa nipa gu police mu ana military ma on kreti jobs let mo me hire so MPP fa nipa gu police ma wo mo kreti jobs na me no mienu no se sa be wo kasa se bo so bi to no mo an ni party ni nti won timi ni na adwene emfa dwene de ye kan ho ni party no ne hia no nti wo try so be personalize asem no won tiase nti ana jobs na mo kan say no e bia no ni sankrofo no mo fo mo do mo ghost names na ye hu no na bia aboso mo twa mo kade se nye saa adwuma MPP ba wo so ofaaye ene adwuma MPP ba wo so afade ama mabuno no ankanya ne se ne ye wo mabuna omu ni adwuma ye no e bia enkrofo na ye hu omo ewo ghost ye hu omu din ghost names no e bia omo na form kogumu de na nya saa adwuma na mo so mafa omo de ama mabuno na wai enye muntaka kwa na aka biyo MPs ni nyina omo ba se ya na omo kekon aban ni nyina NDC ba oka bi MPP ba oka bi na mebi sasa adwuma na omo fa no ewai na oba be ka chem se bia ya fa nipa 4,000 a enti akreti jobs a Mr Minister anasa aban mo mpanyimfo NDC ni MPP fo omo ka se kire no enti se de nkani kwa se to abama eyimu because obi abetimi aye yen recruit na ama soldier ya ma soldier ya regiment omo mfa nipa nwom abre hia this statutory jobs e ho dada no anybody can do that